Żafżifa u l-isem ta' film kompletament Malti li se joħroġ fis-swali taċ-ċinema lokali fil-jiem li ġejjin. Mistenni jiġbed interess realistiku bi storja bbażata f'BUÁIBBA li jsegwi l-iżviluppi li jseħħu fil-ħajja soċjali tal-lokalità. Il-film jirrakkonta kif Malti jirritorna f'art welidu wara assenza ta' numru ta' snin biex jiskopri l-bidliet kbar li seħħew, inkluż dawk ekonomiċi. F'dan il-kuntest, il-protagonisti sipruħu f'konfront dirett mal-progress li biddel il-BUÁIBBA f'waħda żviluppata iżda wkoll mar-relazzjonijiet u l-identità tan-nies li jgħixu fiha. One News tkellem mal-moħħ wara din il-produzzjoni fejn spjega x'wieħed għandu jistenna. The movie is about capturing a moment in time in Malta and specifically BUÁIBBA. The inspiration came from seeing firsthand how the area has changed so much in the recent years, and a major influx of people coming to move there. What was previously, I guess, like a sort of tourist destination, summer residence, has become home to many more people these days, and it's just trying to capture that on film. Żafżifa li għandu produzzjoni tal-istess Peter Sant u Angelique Muller se jibda jintwera fl-Leading Cinema sul-Embassy minn dan ix-xahar stess. Il-film għandu l-appoġġ tal-Kunsill Malti għall-Arti u Creative Malta.